Leon Michael we a ḓa afha na vhabebi vhawe vha tshi khou bva shangoni ḽa Botswana uri vha ḓo pembela nae kha ḓuvha ḽawe ḽihulwane o ṱangana na mafhungo a sa takadzi. Mushumo wa vhutambo hawe ha u ambara gaweni ḽa pfunzo wo vhofhiriselwa phanḓa. This is my first time at my university in 5 years of working. Super excited, got a dress ready, paid the photographer, hired my gown on the Tuesday. Then 5 o'clock in the evening, got a text message. That's it. That says, sorry, your graduation has been postponed until further notice. And like for 2 seconds, we all like are silent, like what's going on? We've traveled so far, 8 hours, with paying toll gates, with paying COVID fees or PCR tests. Arrive and then nothing. Twitter has nothing, no one saying anything. And then we thought, okay, found out about the protest and whatever's going on. Okay, they'll eventually have the graduation on Thursday, which was today. Came to the university, nothing, no one's letting us in, no one's saying anything. All that has been said is all graduation ceremonies for this week has been postponed until next week, Tuesday. We've got to be out of the country by Saturday because we've got that many days, and it's such an inconvenience. UNISA is not going to pay me back for traveling all this way. Matshudeni ane na ene ḓuvha ḽawe ḽa u ambara gaweni ḽa vho shandukiselwa kha ḽa vhu22 ḽa uno ṅwedzi o vho sala o hanganea. I'm coming far from KZN, and my family is coming from KZN, preparing for my graduation. So now, as I'm here, I'm so disappointed, and this is my first time. I didn't get any SMS from the university. Muimeli wa Matshudeni Vha UNISA bari vhuima kha ḽithihi na vhashumi he vha ita na u lingedza u vhudza vhalanguli vha Universithi uri vha vhe ṱhoḓea dza Matshudeni phanḓa nga u ṱavhanya vha swikelele thandululo nga tshihaḓu. UNISA must be able to arrange gowns and graduation belts for students who have not managed to graduate because of this impasse. They must be able to arrange transport for those who do not have transport to go back home, because the state of our economy is very bad in the country, and that you cannot embed it to our poor students. Nyambedzano dza u lingedza u swikelela thandululo a dzi ngo swikelela tshithu. Vhashumi vho thoma na hafhu na tshitereke tshavho tsha u lilela nyengedzedzo dza miholo ṋamusi. Vhone vha khou hwesa vhalanguli vha UNISA mulandu wa u kokodza milenzhe zwi ḓa kha u sainiwa thendelano ya nyengedzedzo ya miholo he vha ri vho engedzela fhedzi vhashumi vhane vha hola zwavhuḓi. Dzangano ḽa vhashumi vha ri zwi vhonala hu tshi nga thendelano i nga swikelelwa mafheloni a ino vhege.